Opšta šorka u Abu Dhabiju. Rikno Abdelahmed Karim Hasan Nazim VIII. Košarkaši Crvene zvezde opet pojeli govno. Vreme je danas prohladno sa povremenim pičenjem kiše. Jutros je 3,5 km severoistočno od Abu Dhabija došlo do opšte šorke između pristalica levice i nastrane desnice. Policija je stigla blagovremeno posle samo 4 sata i suzavcem sa pravim mecima rasterala izgrednike kojih je bilo oko 6.000. Osim 682 lica, niko nije izgubio život, dok je 2834 šoratora osakaćeno načisto ili napola. Vlasti će sprovesti istragu malo sutra. Noćas je u cvetu mladosti u 146. godini načisto rikno Abdelahmed Hasan Karim Nazim VIII od izliva mokraće u levu pretkomoru. Inače, uginut je bio na veoma važnim položajima u vladi, a u trenutku smrti obavljao je funkciju četvrtog pomoćnika zamenika kurira fabrike viskoze. Umro je ko popišan cvet, a njegovo riknjavanje dočekano je sa izrazima najveće radosti. Sahrane neće ni biti. Posle velike borbe i 3 produžetka, košarkaši Beogradske Crvene zvezde opet su pojeli govno i to načisto. Oni su u Ustiprači izgubili od domaćeg Jugonatisa sa 68-67 posle nadljudskih napora. Ovo sranje od meča posmatralo je oko 14 rezervnih igrača obe ekipe. Meteorologe za Beograd i okolinu, kako saznajemo, boli kita, a danas će prema prst prognozi Kamenka Katića biti prohladno sa povremenim pičenjem kiše. Predveče će padati i šamari.